si njiani, lakini azifiki kwa wale ambao anawataka. Mpira unapigwa kule, cheza na kichwa, lakini goal! Ni Saimana Chuma anamimina mpira nyavuni baada ya Karisa Rashidi kumimina crossi, pandisha mpira, Fensa akapiga na kichwa ukakwenda pembeni, kijana karuka vizuri sana akaweka mpira nyavuni. Kiyovu moja ama Kashi sifuri. Angalia jinsi kijana amecheza kwa staili kubwa sana na kuweka mpira kimiani. Haya, kwanza unichezo na kijana huyu nambari 13 mgongoni, Haba Mahoro Vensa akampa nafasi kijana, akacheza na utulivu na kuweka mpira kimiani. Mabeki hawakuweza kufanya lolote pale. Vijana wanaanza hapo dansi bwana. Hiyo ni dansi. Goli lake la 7. Haya, mpira Kingaria, Samuel Karisa, Jumani Saimana uyu muhungu arimo arakora ibitangazanga, birucebwe hariya musore arawuzamuka neza, ati reka nze nkohereze mu rushundura. Igitego cya kabiri cyiza cyane, bira centre itewe ku ruhande rw'ibumoso, arawuzamura neza, dore hariya ateye umupira, Juma aragenda ashira mu izamu, ni Fensa teye centre nziza hariya, umusore munyentwari yemenya aho yarari. Okay, yewe ukuvuga nanjye niko nandika ibitego Juma agenda atsinda. Iki ni igitego cye cya 8 ubu ngubu, ubona ko umurusha igitego ubu ngubu kugeza ubu ni Ulimwengu Jire urimo gukina nawe na Marine. Ubu kugeza ubu rero afite ibitego 9. Kina ku ruhande hariya kwa Jean Claude afunga nabi, contre attaque Almera kina na mugenzi hariya Serumogo, ukinya kantu keza cyane hariya Gatirebe, shote kitaka cyiza cyane ngaha. Juma ni Saimana shose umupira hariya, hat-trick, kitego cya gatatu. Uyu musore rwose aisatanga ibyishimo bikomeye ku bakozi ikipe ya Kiyovu Sport. Bitego 9 bitatu mu mukino umwe. Reka dukubite no kwihana koko, no kuhana ikipe y'Amagaju ubu akabanganyije ibitego na mugenzi we Ulimwengu Jire, ibitego 3 atsinze uyu munsi, bikaba ari 9 byose muri rusange. Umupira watanzwe hariya hirya na Serumogo Ali yari amaze kubona ko yazamutse, Juma directement arashota, mpira agenda, pasi agiye kumfata, awufata nabi, urucira mu rushundura, kandi reba uteshe kuguru kw'ibumoso. Très bien joué là-bas Juma. Kitego cyiza cyane ari umugabo Jabira avuga ati urakoze cyane. Gura decoder ya Azam TV ku mafaranga 50,000 yonyine, tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri book ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash, ndetse no kuba duhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.